ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия санавбари Абдулҳамид. бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари сайёҳон, баландбардоштани инфраструктур ва хизматрасонии сайёҳӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби шарикони рушд дар наздикии иншоотҳои сайёҳиву таърихӣ, утоқҳои қабули сайёҳон, инфраструктури сарироҳӣ аз ҷумла нишонаҳои сарироҳӣ ва дигар шароитҳои муосир бо ҷалби аҳолии маҳаллӣ бунёд карда мешавад. Тадбирҳои зарур бо мақсади татбиқи ҳадафҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва дар маҷмӯъ баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардуми деҳот амалӣ карда мешавад. Бояд тазаккур дод ки мавзеъҳои сайёҳиву таърихии Ҳулбуг, Хоҷа Машҳад, Аҷина Тепа, Чилучорчашма, Қалъаи Ямчун ва дигар мавзеъҳои сайёҳии ҷумҳурӣ ба сайёҳони дохилию хориҷӣ ҷолиби диққат буда. Дар соли 2018 аз маҷмаи Чилучорчашма 150 000 нафар, Аҷина Тепа наздики 5 000 нафар, Хоҷа Машҳад наздики 1000 нафар дидан намуданд. Дар маҷмӯъ соли 2018 аз ҷумҳурии Тоҷикистон 1 155 000 нафар сайёҳони хориҷӣ боздид намуда, шумораи сайёҳони дохилӣ зиёда аз 750 000 нафарро ташкил додааст. Прокуратураи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе бо мақсади пешгирӣ аз қоидавайронкунии нақзи қонунҳои амаликунанда дар хизматрасонии тиббию иҷтимоӣ ва кошонаҳои ҳусн чораҳои зарурӣ меандешанд. Санҷишҳо собит сохт ки дар баъзе марказҳои хизматрасонии тиббӣ ва иҷтимоие ки дар ноҳия фаъолият доранд, оддитарин қоидаҳои хизматрасонӣ риоя карда намешавад. Гузориши Абдулҳамиди Назир. солимии ҷомеа ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар мадди назар қарор дошта баҳри тавсия ва таҳким бахшидани он аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Аз ин рӯ марказҳои хизматрасонии тиббӣ ва иҷтимоиро зарур аст ки дар доираи талаботи кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияташонро ба роҳ монанд. Санҷишҳои пайвастаи кормандони прокуратураи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе собит сохт ки баъзе марказҳои хизматрасонии тиббӣ ва иҷтимоӣ дар ноҳия фаъолият доранд, оддитарин қоидаҳоро риоя намекунанд ки боиси сар задани бемориҳои сироятӣ мегардад. Айни ҳол дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе 26 нуқтаи дандонпизишкӣ, 29 кошонаи ҳусн, 52 сартарошхона ва 151 дорухона фаъолият менамоянд. Прокуратураи ноҳия дар якҷоягӣ бо дигар ниҳодҳои марбутаи соҳа мунтазам дар доираи талаботи кодекси тандурустӣ ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ санҷишҳои назоратӣ бурда, дар самти ошкор ва пешгирӣ намудани камбудиҳои ҷойдошта дар ин марказҳои хизматрасонӣ тадбирҳои муассирро ба роҳ мемонад. Рафти санҷишҳо маълум намуд ки баъзе нуқтаҳои дандонпизишкӣ, кошонаҳои ҳусн, сартарошхонаҳо ва дорухонаҳо ҳолати номатлуб аз ҷумла иҷро накардани вазифаҳои касбӣ, истифодаи маводҳои доруворӣ муҳлаташон гузашта, қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ ба таври дахлдор риоя карда намешавад. Прокуратураи ноҳияи Фирдавсӣ дар якҷоягӣ бо масъулини маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Душанбе ва маркази шаҳрии пешгирӣ ва мубориза бар зидди вируси норасоии масунияти одам бари рафъи камбудиҳои ҷойдошта бо кормандони нуқтаҳои дандонпизишкӣ, кошонаҳои ҳусн, сартарошхонаҳо, дорухонаҳо ва марказҳои саломатии ноҳия дар бинои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия вохӯрӣ доир намуданд. Гуфта шуд ки таҳлил ва омӯзишҳо нишон медиҳанд ки дар бисёр маврид бинобар ба таври зарурӣ ба роҳ намудани фаъолият аз тарафи субъектоне ки дар нуқтаҳои дандонпизишкӣ, кошонаҳои ҳусн, сартарошхонаҳо ва дорухонаҳо дар ноҳия фаъолият дошта ҳолатҳои гирифторшавии бемориҳои сироятӣ ба мушоҳида мерасад. Аз ин рӯ ҳар яки моро зарур аст ки баҳри солимии ҷомеа ва пешгирии бемориҳои сироятӣ масъулиятшинос бошему нагузорем ки муроҷиаткунандагон дар андак хунукназарии кормандони марказҳои хизматрасонӣ ба ин бемориҳои марговар гирифтор шаванд. таъкид гардид ки санҷишҳо дар ин самт идома хоҳад ёфт. Абдулҳамиди Назир, Меҳрӯзи ҷумъа, шаҳри Душанбе, Ахбор. дар ноҳияи рӯдакӣ барои таъсиси гармхонаҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия гармхонаҳои доимо амалкунанда ва мавсимӣ бунёд карда шуда, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо ин восита афзун гардонида мешаванд. гузориши ҳамкорони мо аз ноҳияи рӯдакӣ. дар баробари дигар соҳаҳои хоҷагии халқ дар ноҳияи рӯдакӣ ба рушди соҳаи кишоварзӣ ки яке аз ҳадафҳои асосии стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, диққати махсус зоҳир мегардад. айни ҳол дар ноҳия 20 108 гектар замини кишт мавҷуд аст.
майдони умумии гармхонаҳои доими амалкунанда ва мавсимӣ бошад, зиёда аз 40 гектарро ташкил медиҳад. солҳои охир деҳқонони ноҳияи рӯдакӣ дар самти бунёди гармхонаҳо ва бо инро дар 4 фасли сол таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти тару тоза таҷрибаи бой андохтанд. ҳамин омил аст ки дар аксар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои тиҷоратӣ гармхонаҳои доими амалкунандаи мавсимӣ бунёд шудааст. кишоварзони хоҷагии деҳқонии исматло дар ҷамоати деҳоти чоргултепа якум сол аст ки дар масоҳати 1 гектар гармхонаи доими амалкунанда бунёд намуданд. тавре масъулини ҷамоати деҳот иттилоъ доданд, гармхона бо тарзи муосир сохта шуда технологияи навтарини соҳавӣ васлу насб гардидааст. хоҷагидорон дар гармхона помидору бодринг ва кабутӣ кишту парвариш менамоянд. дар ҷамоати деҳоти чимтепа низ ба бунёди гармхонаҳои доим амалкунанда диққати махсус дода мешавад. майдони умумии гармхонаҳо дар ҳудуди ҷамоат сол то сол зиёд карда шуда, дар баробари афзун гардидани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ ин тадбири муҳим ба беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон мусоидат мекунад. ҳозир 2 сола ки дар ин гармхона кор мекунем, нағз маоши нағз мегирем, баъди помидор бодринг мекорем, балгари мекорем. дар доираи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти чимтепаи ноҳияи рӯдакӣ дар майдони 3 гектари дигар бунёди гармхонаҳои нав ба нақша гирифта шудааст. тавре иттилоъ дода шуд, гармхонаҳо дар дигар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия бунёд хоҳад гардид. дар майдони хоҷагии деҳқонии муқим 3 гектар замини корами обӣ дорад. аллакай сар кардаст дар майдони 1 гектар гармхонаи замонавӣ анҷом дорад. инам тӯҳфа ба ҷашни иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. мувофиқи таълими мутахассисони соҳаи кишоварзии ноҳияи рӯдакӣ, хоҷагидорон аз гармхонаҳо баъди ҷамъоварии 2 ҳосил дар як сол 120 тонна маҳсулот ба даст меоранд, ки ин боиси беҳтару хубтар шудани сатҳи зиндагии сокинон ва фаровонии бозори истеъмолӣ мешавад. соли 2018 575 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз гармхонаҳо ҷамъоварӣ карда шуд, ки ба бозорҳои ноҳия ва шаҳри душанбе пешниҳод гардид. раҳматло пирзода, Фарҳоди Восе барои барномаи ахбор. дар штати ҷамму ва кашмири ҳиндустон дар натиҷаи амали мудҳиши террористӣ 40 хизматчии ҳарбӣ ба ҳалокат расида, даҳон низомии дигар ҷароҳат бардоштанд. дар юнон марги сокинон аз бемории зуком то рафт афзоиш меёбад. шарҳи хабарҳо аз хориҷи мамлакат. дар ҳиндустон амали мудҳиши террористӣ анҷом дода шуд. дар натиҷа 40 хизматчии ҳарбӣ ба ҳалокат расида, даҳо каси дигар ҷароҳат бардоштанд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. дар қисми ҷанубии штати ҷамму ва кашмири ҳиндустон террористи худкуш нақлиёти бо маводи тарканда муҷаҳҳазро ҳангоми гузаштани корвони мошинҳои низомиён таркондааст. штатҳои гуногуни Австралия дар иҳотаи офатҳои табиӣ қарор доранд. дар штати Виктория ва Тасманияи Австралия бориши барф ба амал омад. сокинони штати Уэлси нав бошад аз гармии тоқатфарсо ва хушксолӣ азият мекашанд. ҳамзамон дар штати мазкур хушксолӣ боиси сар задани сӯхтори бешазор гардид. алангаи оташ садҳо гектар майдони ҷангалро нобуд кардааст. дар штати Квинсленд боришот сабаби обхезиш шуд. дар минтақаҳои гуногуни шаҳри Сидней бурони регӣ ба қайд гирифта шудааст. коршиносон якбора дар иҳотаи чанд офати табиӣ қарор гирифтани Австралияро ба тағйирёбии иқлим алоқаманд медонанд. дар қисми ҷанубии Чили то рафт сӯхтори ҷангал паҳн мегардад. алангаи оташ даҳҳо манзили истиқоматиро хароб карда ба дигар минтақаҳои аҳолинишин таҳдид мекунад. ба вусъат ёфтани сӯхтори бешазор гармии ҳаво ва вазиши шамол боис шудааст. вобаста ба ин кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. барои хомӯш намудани сӯхтори ҷангал кормандони хадамоти оташнишонӣ фаъолият доранд. дар вилояти қандаҳори ҷумҳурии исломии Афғонистон зимни амалиёти махсуси хизматчони ҳарбӣ 25 силоҳ ба даст маҳв карда шуд. дар рафти даргирии мусаллаҳона низомиён чанд техникаи ҳарбии силоҳбадастонро нобуд карданд. хизматчони ҳарбии Афғонистон дар вилояти Қандаҳор чанд минтақаи аҳолинишинро аз зери тасарруфи гурӯҳҳои мусаллаҳ озод намуданд. дар пойтахти Канада шаҳри Оттава барфу яхбандӣ ба ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо халал ворид намуд. ба гуфтаи ҳавошиносон шабонарӯзи охир дар пойтахти Канада меъёри якмоҳаи бориши барф ба қайд гирифта шуд. дар робита ба ин фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва боғчаҳои кӯдакона қатъ гардид. дар шоҳроҳҳо бошад тамбашавии нақлиёт ба миён омадааст. дар фурудгоҳи байналмилалии Ванкувер парвози ҳавопаймоҳо ба даҳҳо хатсайр қатъ гардид.
آزمون چکامه گیسو با بانوان امکان فراهم می‌آورد که طریق این آزمون لباس و آرایشات ملی را معرفی نمایند. در شهر استرافشن ولایت سوغ نیز این آزمون گذرانیده شد که در آن زنان و دختران فعالانه اشتراک نمودند. سالهای آخر با مقصد ارجگذاری به فرهنگ ملی حزب و احیای عرف و عادت ملت کهن بنیاد تاجیک در شهر و نویه‌های مملکت فستیوال جمهوری چکامه گیسو گذرانده می شود. این است که امروز از جانب حکومت مملکت برای ارج گذاشتن به فرهنگ ملی و معرفی شایسته آن در عرصه بین‌المللی تدبیرهای مهم عملی می‌گردند. گفتم به مورد است که جمهوری تاجیکستان دارای فرهنگ بای و پرقناعت بوده در عرصه جهان همچون کشوری تمدن آفر شناخته شده است. این زمان آزمون چکامه گیسو در مملکت در روحیه وطن‌دوستی و میهن‌پرستی و در سطح بلند گذرانده می شود. این است که آزمون مذکور در شهر استرافشن ولایت سوغ نیز دایر گردید که در این آزمون زن‌های سن سالشان گوناگون و کودکان فعال اشتراک نمودند. اشتراکچیان چکامه گیسو لباس ملی به بر نموده بودند که این برای نگاه داشتن فرهنگ ملی اهمیت مخصوص دارد. در این آزمون دقت همه را گیسوان دراز دختران و لباس‌های ملی که از اطلس و ادرس و چکن آماده گرده بود پیشنهاد کرده شد. در انجام آزمون برنامه رنگین فرهنگی پیشنهاد گردید که در آن هنرمندان با خواندن سرودهای جالب به این چاره‌بینی شکوه دیگر ضم نمودند. باغ فرهنگ و فراغتی شهر لیوکان تجدید و نوسازی کرده شده. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی، صاحبکاران وطنی و تشکیلات و مؤسسه‌های شهر کبودیزارکنی، روشننمایی و افتتاح مرکزهای دلخوشی تامین و برقرار کرده می شود. با استقبال جشن بین المللی نوروز همروزه حشرهای یکجایی تشکیلات و کارخانه‌ها جریان گرفته نیت دارند که با استقبال بهار و نوروز حدود باغ فرهنگ و فراغتی را سرسبز و زیبا و مکان پسندیده ساکنان مبادل گردانند. در شهر باختر نیز اقدام‌های آبادانی و سازندگی ادامه دارد. گزارشی خبرنگاران ما. باغ فرهنگ و فراغتی شهر لیوکان تجدید و از نوسازی کرده می شود. ما حشر یکجایی متخصصان کسب و کار گوناگون شهر لیوکان را مشاهده کردیم که با حس بلند وطن دوستی و حصه گذاری کردن در راه آباد نمودن وطن قطعه‌های معین شده خویش را نرم و هموار و سبز و خرم می‌گردانیدند. از نوسازی باغ آغاز یافت. اینک همه تشکیلات و مؤسسه‌های شهر لیوکان در باغ مرکزی وابسته شدند، تقسیمات زمین‌ها را و از نوسازی و گل و گلکاری و کبودیزارکنی علاقه آغاز یافته است. در یک روز حشر عمومی بیشتر از 1000 نفر کارمندان تشکیلات اداره‌های شهری شرکت فعالانه ورزیده در معرکه کبودیزارکنی، کارهای آبادانی، تازگی کوچه و خیابان‌ها و نرم کردن قطعه‌های معین شده حصه سزاوار گذاشتند. باغ فرهنگ و فراغتی شهر لیوکان در مساحت قریب 10 گکتار دامن پهن کرده از مکان پسندیده و موضع دلخوشی ساکنان شهر محسوب می‌یابد. با استقبال صحنه‌های فراموش ناپذیر لایحه جدید باغ مرکزی تهیه گردیده در اساس آن بیشتر از 5000 بیخ گل و بوته‌های آرایشی، نهال‌های سایه‌افکن شینانده شده، اتراکسیون و دیگر بازی‌های دلخوشی به طور اضافه نصب کرده می‌شوند. منطقه که به ما وابسته شده است در نیت است که در این منطقه درخت‌های سایه‌افکن شینانده و گل‌های آرایشی می‌شنونیم. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر لیوکان، بیناکاران و کسانی که در آبادی این گوشه شهر زحمت میکشند توصیه دادند که این مکان باید به فراغتگاهی واقعا هم زیبا و زمانوی تبدیل داده شود. اقدام وطن دوستانه ساکنان شهر لیوکان در زمینه دستور و هدایت‌های حکومت جمهوری راه اندازی گردیده. هدف از آن تجدید و برقرار کردن انشاءات فرهنگی و فراهم ساختن مکان فراغت برای ساکنان ارزیابی می شود. در شهر باختر نیز به استقبال بهار و نوروز همروزه حشرهای گلشینانی، کبودیزارکنی و عملهای روشننمایی به انجام رسانیده می شود. کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌های شهری و ولایتی حشرهای متشکلانه سازمان داده صحن بینا و کارخانه خویش را آباد و زیبا و سرسبز و خرم می‌گردانند. ما امسال یک قطار ارچه‌های آرایشی از باغ بوتانیکی آورده در نزد مؤسسه شناندیم و زیاده از 60-70 گل‌های صدبرگ پیوندی نیز آورده در گرد اطراف مؤسسه شناندیم. این موسم در ولایت خطلون به نقشه گرفتند که بیشتر از 1 میلیون بیخ گل‌های لاله و صدبرگ شنونند. الکی با آغاز فصل بهار کوچه و خیابان‌های شهر باختر از تراوت لاله و دیگر گل‌های موسمی معطر خواهد گشت.
طبیبان مؤسسه کمک اولیه طبی سنتری شهر باختر امروز دوچند کار کرده. شما شاهد هستین برای گل‌های موسمی گل لاله زیاده است، پیازه که گل لاله زیاده است 2000 شنونده شد. همچنین سیاه افکن ارچای سبز در پیش کارخانه شنونده شد. بیننده‌های گرامی، این بود آن همه خبر و گزارش هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نمودیم. سلامت باشید.